Jak ni namnama adung tengtu tial daw ngagsinata in pagarup ko at atantu tungpal biag ket agden na awan metin na kuranga apay asyak di pinanawa sa dinuman di ayan mo ita uray nuawan ka itang tuwiden na jak tugam den di manglipat ken ka mangnam na maak nagsubli ka. Jak na puutan di papanaw mo awan met di basul ko si kantina uma ajak amo amin met ket in paay ko awan met di na kuranga apay asyak di pinanawa sa dinuman di ayan mo ita uray nuawan ka itang tuwiden na jak lugam den di manglipat ken ka mangnam na maag nagsubligan sa anak to ngagsublikan tumetla dito'y tenla metin na kuranga apay asyak di pinanawa sa dinuman di ayan mo ita uray nuwan ka itang tuwiden na jak tugam den di manglipat ken ka mangnam na maag nagsubligan agsubligan.